Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesusqa shukchikan mandaqmi, yayakunapish yachachikkunapish, kikinpaq apupaq apu, kuskita churaqkuna mana kashpaqa tandarishka pushaqkuna. Tukuykunami pushaqkunata, mandaqkunata, apukunata kacharinchik. Wakinkunaka allikuna, shukkunaka millaykunami. Chashna kaqpipish, tukuy horas alli yachaq, mana utkapiñarik, alli shunqu, llakik, kuyaq, ima nishkatapish paktachiktak shuk apu tiyaqpika imashik kanman. Kutin chay apuka, paypaq trabajaqkunapaq ashtawan allita tukuy horas sustarikpika, kutin imatak tukunman, chay aputa katinaka, shinallatak kazushkaka, yuyashkamantapish ashtawan sumaqlla kawsayman pushana kaqpika, Isaíasqa shuk chayshina runamantami riman, mana shuk apu, paypaq puestuta charishkawan, shuk taqkunata pay nishkata rurachikta. Ashtawanpish ñukanchikta kishpichinkapaq wañuqriq apumi. Isaías 11:1-10 kamaka, paypaq pueblota shuk mandachun, Dios hipapaq ruraytami ñawpachin. Kay versokunaka, Diospaq pueblomanmi willakurkakuna. Kanpaq kishpichikmi shamukun, mandak Diostami tukuy yuyaywan kazunata yachachinqa. Payka kashkata ruraqmi kanqa chinallataq, kazushkata rikushpami, kashkata ruranqa mana ñawita rikushpalla. Imashina allichina kaqpipish, mana shuktaqkuna nishkallata uyanqachu. Ashtawanpish, mana mitsari tukuqkunapaqmi kashkata ruranqa. Llaqtapi llakita apakuq waqchakunatami mitsanqa. Kay mandanaka, paykunapish ñukanchikpish riqsishkamanta chikanmi kanakarka. Kay mandaqqa, hintikuna payta katichunmi mañanqa. Paykunataqa, kazuchuntaqqa mana mañanqachu. Paypaq kuyaywanmi hintikunataqa kayarka, mana manchachishkamantachu. Isaíaspi parlashka apu Jesusmi kan, kutin mandanqapaq tirashpaqa pushanqami, pi mana ima millayta ruraq tiyanqachu, ima llakipish mana tiyanqachu. Imashinami mamakucha kay yakuwan hunda tiyakun, chayshinami tukuy kay pachapi kawsaqkunaqa mandak Diosta kazuna yuyaywan hunda kankakuna. Isaías 11:9. Isaías parlashkata kutin risay, Jesusqa imashina mandana kashkata yuyarinqapaq. Jesustaqa kanta kishpichikta shinachu mana kashpaqa, kanta mandaqta shinachu ashtawan hawalla yuyanaka. Apu Jesusqa mandaqpish kishpichikpishmi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.